ebusan for higher GC news mema obibia akwaba had the latest hot nko na me de bramo enunti se unya subscribe to channel dia bomode ya say over subscribe do be ya say over click the subscribe button na wa bele notification we na sa video fufuru bia be upload no when the first person once ebeka sa video afi we na wa like video no give us a thumbs up na afi share my fufuru so that when you be here na wo hu ensemo ekoso ewo Ghana memo hadom afi yimbura ye semwa abeto yepono so yinkuti sa report ya ababetudwa mama yiti sansemu yi misi ECG adwuma no ase sese ne ye ka ECG a Ghana fo nyina adwen ewo minister napo Dubik Mahama ye friend say Afenyo Markin Sankrofo na sunu director of procurement ewo ECG me say ECG na esi wono no ewo say ECG na kase say ECG din say ECG din we ya district offices ECG district offices regional offices when you nada no ewo say minister donjina poye adwuma because ECG na ya kase a whole syndicate robbery syndicate no a esi wono no enye nkranko a o region district ECG fo ya kromfo ankasa Ghana ha minimum institutions a omo ya kromfo state institution a emu adwuma fo ya kromfo part say ECG da minimum state institution pa emu adwuma fo ya kromfo ne akasa omo ya public servant minimum adwuma fo omo ya kromfo pass ECG wa Ghana ha da ECG fo ya kromfo na ECG edi Ghana fo nya papa me say me tifie be 3 days no report ni me tie na mo me say me tie mo na me read the report no na me bu afu mo na me read the report na me bu afu na me bisa say adentina Mahamadu Dubik yanche no adentina na po yanche no hwe Afenyo Markin no a ono ogina parliament na wo kasa no muni bibi July last year July 2024 July ne yi no enti procurement asema ya ka nyina no I say ye twetwe for say bo ahono na fa no procurement ayaka from 2022 no eba na yaka ho asem no 2023 na honorable John Kasa 2023 kwa no eba no procurement a ECG ne ma no wo so moto no we read report na e ne ma no wo say ECG eto no ne no kwa sa bo be say 1 billion Ghana cedis by kwa wi actually ECG 2023 kwa no procurement kwa was over 8 billion Ghana cedis 2023 Afenyo Markin na onye board chairman ewo ECG ono board chairman ye friend say kwa Kennedy Agyapong me say we me read the report no mo na me read the report na me bufu mo na me read the report no na aha enti ono sa board chairman we ono dia wa chair pa Kennedy Agyapong ono ochepa na do ba ye no e na kire se ye yi no no aye ECG bo chairman na for personal reasons enti ono no me hwanu mo a na Kennedy Agyapong no ono step down or resign ye and wo koye enti okoye na Herbert Krapper deputy minister energy onu be take over and sana July mu ya appoint Afenyo Markin tina Afenyo Markin ECG nsem no wanya nwua enan agina so a na ni abre ne ho a oka no na me kan ha last week Friday say ensem na Afenyo Markin agina parliament a woka no say president Mahama so wa system na ya adwuma en kanya parliament floor ho no mo e na was Afenyo Markin ko gina ho mo kotitina num e ka kire Ghana fo so no kwa ya bo che no sa krono no aye ton ECG containers no okoko hu ye okoko to ye ade na ekoso okoko to ye enti se ya no me se me kan report no de mi hu ni se e wo senka Kennedy Agyapong e wo senka bananka ya ma no so da ya che ne da ya che no da because those procurement breaches no onu na ye bo che Kennedy Agyapong ye money din obi aba Afenyo Markin and Afenyo Markin but any panel procurement breaches omo to containers air to containers no Kennedy Agyapong and na ye board chairman
board chairman Kennedy Agyapong ono ye money din and oda ho no na wa feel ni wo hwe ne yeko and wo twa da national security for be invite no say so na before na so be oda ne den wa feel ni and wo tie no wa feel na so and wo tie ne ekoso Kennedy Agyapong or tender in resignation letter Herbert Krapper deputy energy minister and look at Herbert Krapper President Mahama after ni swearing in Eba ya febe say West Africa gas pipeline no one more shutting down for maintenance na dum so frase Eba no na Herbert Krapper no the audacity so no be granting interview aka President Mahama say obe na dum so ni ho no mtu hwe no maka ne ni nyina so syndicate Robéry syndicate ECG institution ya de bo krono institution ya de ebo krono ECG enti sa what one man na wo kana wo bisa se adenti na bepem samre yam peke na po Dr. Metropoku Prempe because one na ye energy minister adenti na bepem samre Kennedy Agyapong board chairman adenti na yam peke board chairman Adentina Mahamadu Dubik and some say atana ni ye kan Ghana for follow munim Mahamadu Dubik attended in resignation letter Emma MPP penny frame say na Akufo Addo die ye wia die nkofo mo wia na ka your maybe a system eye adwuma ka Mahamadu Dubik and ka on resign nkonko tenase na on dwene ho ka se ka Mahamadu Dubik system no eche Mahamadu Dubik na boni a wadi wo ECG MPP penny na frame ka asem we kire mi o read the report na then managing director Mahamadu Dubik then managing director Mahamadu Dubik then managing director Mahamadu Dubik others from above other director of procurement committee eni ni hia ya omu ebisa no se adenti na eniema no omu tono omu togum omu import containers import ya omu hia or say others from above and yes say omu hia eniema na omu import no and yes say ECG for hia o they don't need them omu hia everyday nyankopon hey Ghana everyday yeda wasesa waji Ghana and yes say omu hia niema no but others from above then managing director others from above then managing director and unkwa director of procurement in the state one report ni say wutia wutibi hunu say hey na po mwedi Ghana bro mwedi Ghana nya maya Ghana bone Mahamadu Dubik Kennedy Agyapong maya Ghana bone ECG nankasa ewo within no ewo shipping a year ewo mu a omo niema mbe import abia no omo na ewo so omo clear mint logistics why dia mint logistics why dia enye shipping firm o mint enye shipping company bia but Mahamadu Dubik Dr. Metropoku Prempe Kennedy Agyapong mint logistics ya hwa there because who read the true report na atlas for tray ye e my ECG for penny for say mint logistics no enye shipping company you mbetimi a clear omo niema that word shipping company no eye himfo dia adwuma ECG na nkasa e within no e shipping firm a e was omo clear omo niema containers egu habo no na Mahamadu Dubik Kennedy Agyapong na ponom ma award na mo dia ma mint logistics na mint logistics no afa shipping firm na omo clear na so o read the report ni bia mint logistics etimi e clear ECG containers so containers 500 omo clear ya omo timi fa mu 50 na omo di 450 akoma ECG bonia me mam kwa me twitwa screenshot report ni me mam be to bi na ye de atoa so bonia enkrofo di Ghana no bonia enkrofo pa edi Ghana no okay ECG etimi akota mahabo ho akwa negotiate set taxes ni bi omo tax waiver na the real containers no apale di egu ho no omo ntimi enclear
no be kachre Mahamadu Dubik board chair Kennedy Agyapong minister no mo say yakwa negotiate Oma my tax waiver and mumma this amount ni yenko clear containers ni be free ho no mo amusi sikani ho amusi beko godie sikani ho no makwa mint logistics Daward shipping company no oma award contract na dia ma wo mu oma award contract na so mo de ma wo mu wi a na sika na ECG within wo mo ankasa betimi a clear no a enye cost kese bia fa ma wo mu no Mahamadu Dubik se sika no ho ba mint logistics Daward no de Mahamadu Dubik mutimi nya sika millions of Ghana cedis no ma release dia ma wo mu na wo kono kwa clear containers do on back clear no ma yiwa mu de na de akom de abre ECG Bonia enkofo di Ghana no e Ghana ha sei ya ufa social media so a because of honorable Jinapo ensem kekentine MPP fo anya nwua anya no e kasa Ghana ha no no a eya na ye mahomete because me na na ma menti ase say ECG containers ayira energy minister enya una ma ECG containers yiraye ade abechi a we national security for and e search e fish out baby a ECG containers for ayirako me sadia no me menti ase say import do no import containers ne bae no Mahamadu Dubik ni wa ha director of procurement no omu nyina wa ha Kennedy Agyapong wa ha Dr. Matopoku prempem wo Ghana ha but John Jinapo say already all tracky containers. Key suspect no omu no a omu be che baby a containers na fa no eda omu dem. Didi. And on the chopper kwesi we so no the chopper kwesi we so no the chopper kwesi we no mu wuram no omu wura ha no omu pie no omu kwa no omu ba because system na you lose sa system ni you lose a enka honorable minister John Jinapo enya wura wo chesi baby a containers nam. After this report here report here honorable minister ekura wo no enye wo na wasa wo chesi baby a containers wo this report na ekura wo no enye China fo ni India fo ama na ebo na wasa NDC abame bebo ye say match Chinese match India entiende entiende enye san komo we enye san mane we na ye pesa ye te wo Ghana ha because minister Dr. Matopoku prempe wo Ghana ha Kennedy Agyapong ya ono na nache so approve those procurement no o Ghana ha Boakye o Ghana ha Herbert Krapa e wo Ghana ha Mahamadu Dubik e wo Ghana ha enti samane no a mo bo Ghana fo no enye no ne hia ya te China fo ntidi China fo na quarter mahabo se wo mo ye auction edwom kwato containers na na eye China fo na quarter mahabo containers no me import to the buy even quite we read through report na report no kwa kire say containers na nkasa kura no de aka kura no ebi kura o transit ebi meduru Ghana ha from 3,000 to 2,500 no every 2,500 no kura no about 2,400 plus afenyo kura na esa 1,300 and figures no kura me hu ni ye 2,300 plus ayira no de aka no so kura no eye ni nyina na guta mahabo ho o read through report na ebi kura so wo transit but me say adia energy minister mo ye ne de me na na ama de and dey yenkomo so ekoso wa abonten me na na ama de mentiase after this report wo table so ne de key suspect e wo Ghana ha the then managing director ya e refer to Mahamadu Dubik wo Ghana ha orders from above energy minister e wo Ghana ha board chairman Kennedy Agyapong e wo Ghana ha enti identity ye san won ho na national security for na mu fichire e China for e India for meanwhile so auction no mo boy e wo temahabo ho no no e ye MPP for no mo ton ne ma ni cheap e de ma wo mo ankrofo ho e no mo ton ne ma ni cheap containers ni cheap e de ma wo mo e no makoton aboden e de ma these Chinese for no e no mo melt na se nya bro eni beye eni ewudie abro ni beye eni ewudie a wotimi tam taxpayers money ya wo su se wontimi entua kane abo na wo de akwa import containers
meters, cables, and niema transformers and that dear. Now the ababe good temahabo. Oh, here fanya way. Na eguho ani se eguho. And why no sounds of a sika for because when you are more Ghana for na wood on so no sako import additional containers now the ababe piece na good temahaba ho on clear na guho no more na mabua pa deliberately na mabua pa e mira wo se mu yie no mon clear na guho na kwadi morage say ya womu a after some days no yes ya auction na aban adwapade ya auction aban adwapade meter ya auction edema ankrankran wa bonten abandwa padia transformers ya auction abandwa padia cables ya auction na maton fofofo de amamu ankasa mo nkrofo ho container $500,000 ni ya boni sele wa auction ni ya de amo bi 100,000 Ghana cedis Chinese companies fo no akoto na boden na omo de amawo mo na oma melt. Say transformer na dia ni anane no say ye cable so ni anane no ni edi bia ye iron rods ye wi ani asa di bia ye na aluminium no ya sa export edeko na yomo de akoye cables omo de ye cables no a na chese akromfo omo sa nya sika foforo na cables no omo sa de akoto aba na system ha bo hono mo a ye nko clear ye nyi egu hono mo a na guo digu a na ya auction na ye nkrofo akoto na ye de ama Chinese fo no no ama nane no omo de bia ye na de iron rods no de on pepe no omo de bia ye aluminium no omo export na eko no omo de bia ye cables na ya sa akoto on my beni amemwo beni a day amemwo and a Ghana yahunu 8 years a day amemwo na just say ye yahunu 8 years abro ni beye abro contract no we read the report na Haptel no contract ni omo awodi bi di ma Haptel omo se Bawumia ni nua dia containers ni bebre ni dia yira ni de omni nyina no sa companies na mo award contract de mo Haptel ka ho but ye chase China for what for adenti ni ye chase China for adenti ni ye chase India for e wo bra corporate na nkasa wo mo nkasa wo Ghana ha minister deputy Herbert Krapanom Boakye no ene wo mom keka ho wo Ghana ha ya wo sa so peki Afenyo Markin kura na obaba make statement e was a national security was a hiwa ka chom say no kure e yade na ekoso ho no adenti na yate asi abonten e kwache China for Ghana for no a wo mo ye involved e wa this scandal no Ghana for no mo ye involved e wa this scandal no ade no mo da so to no ne mpeki wo bia and you think say me ba betena say me ba be bo minister wa ba so ba be bo NDC aban ba so e wo bra me ordinary Ghanaian me bre e wo bra Ghana for su Ghana for no dem oba bre wa anti-mercy na me dru mami ho ya be change ni meter na mami kasa na nama efia hade na me ye wa ha week bia me to like 500 Ghana cedis week bia me to kania 500 Ghana cedis Ghana ni esu na nyankopon aboa change of government Ghana for say ye pay change ye di change aba na minister wati committee na committee dey report we ya brew na omo di sa bone for some no wo Ghana ha na wo chesi China for do akoto kebu na wo chesi no enti se me dana me sori na me kokko hunu se wo minister no stations amotete no omo mafia wa afi kwa na me sa asrew national security atre ade ade akomata mahabofo mpanimfu a mo ankasa mo nkrofo mo deal with them mo na mo fi se omo de omo ye credible omo ye neutral enti omo na mo no mo be deal no mo nkrofo a mo deal with them no a mo ji omo di so mo ye neutral omo ye credible for no na agenda propaganda enti no opesa wo minister wani mu gu ase enti no na hwe wa share that screenshot baby a ebenya Ghana for edi watem na wa post to na ye di watem kwa mi post ni wo ho mo fanto so mami fa de omo post to ye no any full statement na no a wo de mami no fa ni nyina ato so
mami because bwana mama na ba ne saa senke ye ena semi ba ye report yi ba ya pe ni akwa peke na po ene ye interrogate no na po kan de waka Kennedy Agyapong ene waka ne waka Mahamadu Dubik ene oda so hyemu a ena ye friend say bet crapper enso eda so hyemu a mo so kwa de ma ben mo chi free from mo betimi a che bet crapper kra ansa na later na po na mu ma peke no na say ye kan ne ye kan but where the anya sa China for ni chesi China for eni ye chesi China for o chesi China for say dey China ni India ono no woni company o be kom kra companies lukwa na ye MPP for dia o be kom kra no China company na yakwache Chinese for no a eni ayi ni release wo bro o be kom kra those companies no eye MPP for dia ba politics ayaya wa Ghana ha say no oh edu baby a o kasa say you big chobeka say mo pentietemu dede na moye ade be directly affect me no wo say me yehu dede ade directly ECG ntimi ma me na ma me tia no say me nkotua bill 800 Ghana cedis na me ntua bill 800 Ghana cedis ma me bi ono te ni baby obi di fridge si baby ye coaster obi chichira bele carpenter ni mercy ni fitani your friend is say hairdresser na omo to light bill no omo to ni boom na nkrofo su na abu sika no a na ECG a whole syndicate Akufo syndicate na omo wi sika no na ya di enie okay so fu ayini nie ahu wei ene nra oh ebeda so na ekọ fato so mame fu wani nie ena na mo de omo screenshot to ye no na mo de ato nchen. And you almost screenshot your request for assistance to evacuate 706 ECG containers. And when omo ye he and a date ni da so 13th March 2025. Ghana Port and Harbour Authority received date no 13th March 2025. Director General Ghana Port and Harbour Authority and also yentino request for assistance to evacuate 706 ECG containers. And to omu ya pe adoni ye full statement o. Ena credible for. E ho so na say NDC omu gro. Omo sorry omo tie because ye de ye NDC adwuma. Ento omu pe baby omu ye neutral. Ni baby omu ye credible. E hwa credible stage for no ayo ma do so be mafia minister eno bo mo de edit no screenshot to top no we hwe ba fu ayini enti you are kindly informed of plans to evacuate the list of attached containers belonging to the Electricity Campaign of Ghana to the Abelempe warehouse of the National Security Council Secretariat. Meanwhile, all port charges be suspended on the said containers pending outcome of ongoing investigations on same. Enti we copy Honorable Minister Onie and National Security Coordinator Osman Abdulrazak Onunsunie. Enti because of investigations ni adwuma wo mu yentino. And omo try ye ekoma Ghana Port and Harbour say omo release 706 containers omo de kwa kogu National Security Council omo secretariat omo warehouse pending ongoing investigations na ekoso she we sa de we yo and am nkrofo na mo so mo ye credible for no sa de we me wo hono mo saa na me hu adi pa guy ya and omo try Ekosi say has intercepted exclusive document on the ECG missing containers. Entina che say eneno mo mra Roman super donjina po omo post ye less than a yina 120 comments. E hwa na MPP for na screenshot saa de we na omo share afedie no omo ye compare construct compare say ya na date no omo highlighted date no 11th March 2025 we obi na di kan post to saa de we meanwhile statement ni ye full o e ye full statement
Yeah, details everything about the content ni na wo mu. But we chat. And the MPP first circulate. I mean, what na me mission? I say lady, me who I didn't top and I say Kwabena energy minister. Emuma wa mo yes adie we say. Time bay. Kwame Addo ma bo mo dia sending me full you know. Me who ya pen am say wow, show. Ofri 3,000 containers, about 2,500. He say about 2,500 me say report ni bodo. MPP for ni sikada so awo mo ho. Ene ni pa wa na dwen say oye MPP ni MPP agenda no be no. Oye ne day MPP agenda en wo be ye. Mo sorry mo no mo na ebo. Hwe committee ni report baby. O say the director of procurement Premises and Estates further admitted during discussions with the committee that majority of the containers held up at the port were procured during his tenure. That is where your managing director, then managing director, Samuel. So, managing director, Intino, who read Eba from or say the director of procurement, Premises and Estates stated inter alia that indeed ECG procured in excess of its demand. Or say ECG procured in excess of its demand, but intimated that this was due to pressure and influence from above. So what say? Director of procurement no committee no ko bi ene ni ko di nkomo no. Or say eye no kre say procurement omo ye no omo ye in excess of ECG's demand. Ne say na ECG ehia omo import oni ma no e ma ne broso na momri de omo nyara ne say na pressure any influence ni free above na eba efri na ponum ho na eba Kennedy Agyapong ho Hebet krapam ho na free na eba Mahamadu Dubik mu ho na pressure influence ni efra eba because more na one we ye procurement more na no mo de Ghana kro no enye say no mo import ni e ma no because omu hia they don't need it, they don't. When so ya another reporter enu so anie enu so air security enu so air kwa we ye 2022 request for the halt of auction of ECG PDS consignment and containers at the port. Okay, we 2023. So and yes, omu hia o. It report na da so no. We ye omu ayi ni bia na efri ase a APP ya APA urban. And yes, omu hia containers no. Etina me bisa I keep on asking say enti ECG no apart from electricity na power na omu ton ediama consumers no omu wo business fufuro bi omu run ana se enye no enkania no nkwa na wo ton no a aha menya de ni okay me de ade we say me read this audio I say out of the list of 2,462 containers provided by ECG, out of the list of 2,462 containers provided by ECG, as the number of containers on UCL, a whopping 1,328 could not be assessed by the committee, while 34 were in transit and yet to arrive at the port. Enti we kura ya kanu so kura na ya kanu a ya ka say 1,328 ayira no kura no 34 so kura so nu Ghana ha eno kura no so kura no se beba so kura ya nim eti containers no every 3,000 transition period no ya ma 3,000 figure minister enso di MPP for ansam so kogina parliament ka asan pe ono akasa ne visit to Mahama no ECG containers 3,000 obekom kura no onko ho ene no odi betu dwa afi wasaka se 2,500 afi 2,500 no so kura enuru enye 2,500 eye 2,462
and 2462 no emu 1328 eno na ewa abonten na omo awia no emu 34 enso kura nu Ghana ha enjasa wo kabo mu a ECG Containers ankasa committee no jasa omo kwakwato ye no eye around 1140 ho enu 1150 kura transition almost 3000 containers afa 2500 afa asanso ate e de about 2462 emu 1328 ayira emu 34 enso on transit enu so ani baby kro se wo Morocco se enso transit ni wo Egypt o se enso e wo Liberia se enso Mali o ma ye eyepo ato Mali ya se edru Mali o se enso o ma ye epo ato Burkina Faso ya transit no edru Burkina Faso we don't know. 34 so kran ensanso ndri eti wo calculate ni nyina minister John Jenapo ejina parliament e wo kase wakọ tema akwakoto ECG Containers 3000 stack de no oboa de ECG MPP for kan tu ni tirim no na omo eboa containers ya e wotema ha bo hono no enu 1150 kura enu 1150 kura enu sa enya de eduru sa na hwe se ECG yete Ghana ha abusuafo na ECG meters aba na ECG for anclear na ya ton meters ade a eye solely ECG for adwapade no na ya ton meters no e dia ma private company anasa private individual na ECG meters akwakodi ni nsem Ghana de Senya nyame ne hu Ghana mobo eje Ghana pa dia enka Ghana ebe kwa se de omo eto opposition a we kaku no se de defense minister kwa kabi no former defense minister Dominic Niti kwa kabi no enka I swear say enka MPP timi breaki 8 ya enka Ghana democracy enye democracy biem enka Ghana constitution ke betu agu enka betu Ghana constitution agu senkrofo wey etimi breaki 8 ya boni any omu involvement criminal activities enka I swear senka Ghana democracy nye democracy biem enka Ghana constitution nye Ghana constitution biem enti bibisa say energy minister national security coordinator Aremeyaw to di amamo say adenti na Chinese for na mu chesi wo mo India for na mu chesi wo mo omo to ade na mu chesi wo adenti na omo to ade no omo ton omo go import containers ne baaye no omo ne tamahabofo no akonive ebo o man ne kro no adenti na be pim sare mu nchi obi a ye here China for arrest na mu ye no we don't need it ne at Ghana ha wo me kan kire Ghana for say mo ba to light him utimi say PULC de a useless institution kwa no PULC a useless institution and our Ghana has say ECG no say privatization in the bay year monya ntem na private no engine na wonsom na munye ECG no kwan fan free because e say no kra Ghana ni biate ECG kwan na buafu so officials ni friends so mu konkrofo fie e ko cheke niam me catch them this aban says so kono ka so ECG official anwa nkofo betu egu omo so abu wo mo because syndicate ni robbery na akoso e wo ECG for system no wo mo e ho no anu edin Ghana fo abre ya bre Ghana fo abre nkofo ye demonstration so menya PDS ya mo ni petu nkofo amu so menya so hum nkofo anya demonstration about electricity bills o fa nkofo anya yi Ghana ebre. Yes, madam. Eda ba. Eda ho chire no. Pressure da eda so. Pressure the eda. Entina ya mamu you know 57% pressure there. 57% ne there. Eno ho pressure na ubenya. Because ya sheda so ya mamu 57%. Eni ya bua pa so ena parliament so ya mamu numbers ya. Modi beye bibia nti pressure ne de ebeba pa
pressure ne de beba pa. You waiting for winning and someone about beto yepono so make out say so you subscribe to channel idea bomodi and say over subscribe. Now while like video don't give us a thumbs up na fi share ma wo foforo so na when you be here na wo hu and someone koso e wo Ghana memoir. Also betimi akire wadwen afa ye some we nyira ho e wo comment box mu. Obeti minka bi in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.